Masakin hen la bela cookie channel to so la home ni ho zo se la bon ni ko pa tu ngam wan ni so chum chum la chum ho ana be khon ki no ite Ukraine President Zelensky in chamna amdo thaini dingin akinep na na se nahi hichi amata le Russia President ta ki moto a ki hona om thaile chamjong umjing thei a hi enati Ukraine President Zelensky in ki mai moto a ki hona kon ki hialom do thei a hi ai ni chana chu lo somna om thaina lai ding le Third World War ki patna chu hijing ding a hi enati na hi alangkhana Turkey in achi sale tuni kho chana ki hono ho konin chamnai na mano in machal na mudo thejin omina hi enati he thei kha chu hapta ma sa jong Turkey panla na wanga Russia le Ukraine palai hon Ankara muna ki hona anane yo hi to jong hi chilam kai ti ni hin ki hona ding ki gel ha na nei thei lon le mediator a pang ding in jong ki go sa hi dan asiu ne hi tu sana hi Ukraine in chamna om na dinga Russia in asipei ti zo siu anung tol do tiu Russia to ki hol ha na om kha jong le US le NATO in Ukraine dinga security guarantee pi ding hichun Ukraine territorial integrity avian bit ding Crimea gam iti jong le Russia gama ki sim thei lo ding chule Russia ko na gi na le nge na ima ki sang lo ding a hi ti ho hi hinla Russia in iti jong le Ukraine in NATO azop lo ding o kiti hi ta sanna anai thei pon hizi chun koimal ma pan lo na neutrality agreement sign a bol dio chule Ukraine in Donetsk le Luhansk chamhla na apum pi dio chule Crimea gam hi Russia hi tia apum dio ti ho hi apet cha khe kinovin a hi Ukraine ambassador Sergei Lavrov in hiti ho zo se Ukraine in apum theilo na hi USA in Ukraine palai lamkai ho khono tu cha ji a hi atina bana hi chin yang cha jing Russia nge na hi apum theilo hi an ti na hi Kaif kopi sunga khopi mayor akon curfew tha pon do hi to lonin khopi sunga tip lejing na hi zan khuwa in Russia ti akonin bomla khumna omin hichia chun khopi lailunga shopping center le chen na in tampi kapsin na hi mihim gi nin thina na to win ajing ni khochenin in gepla chun ahing ho so cha om khaletin Ukraine authority hon le zong an amazing na layo win hi Russia in cave khopi sung abulu hi agel sang wa machal mo le jing win hi lenna pumpi ho alano ti loin tu chen hin machal ta ta nei thinai po win hi Russia ten khopi hi salhum lam solama ko na ano to hin la haptani ling se na hi ta wangin amasal thei pu na hi tin tulut chun asain hi Ukraine te tulun khanin asain achun hichi Russia te hong kon hi ui chaw ho amang cha win iti hama teng gari le adang dongo hongin lut po ai le hiso akhil tim sabong oi so hen an hap ji ting ole Ukraine sipe ti o hen analon pe ji wa Russia te hi machal thai lo hi ve ti na hi kaif ko pi pa ma bravery achun Russia te na to phana ko ho akon mihim tampi ong jam lu no ne hi hichigal jam ho chun Russia te chalo dan chu sengam hoi hi lo win asayo ni hi zani khochun New Zealand nga hol na kong charter fishing boat khat tui pi chunga hoile go si ki thozin analhom bang ta na hi officer report seidung zuin hichikonga nga man mi som hola a mi li in thina atu ovin captain pa panna adang mi nga ho chu rescue helicopter homang chan hu do na hi ve tin tulut chun sei be na hi gam kaya gambung sin Russia dona Ukraine apan piu bana China in Russia ki thu pilo na ding over team legi na USA ko na amozing to lonin Indo-Pacific lam kwan gamon commitment anei te ho tu cha dinga ki ho limna chule khalla khat ki moto na anei jing chu China in sata in lungling law na le phamosa na na phong na hi China Vice Foreign Minister Li Yuching in Indo-Pacific lam kaya ki loi khomanyau cha cha ki sima tumna khat ki nei jing hin phatna hin loading a hi hichia gambang sunga aloi loya ki khan thang na hin kon do sa ding hichun na sata adem lota
neto vai bola esen gam ke ya amacha lawa tu ni boina ang lmo tabang hi ahin sa ding a hi anati hi chi hi aphat cha vet suile chi thei a hi lo le seido thei lo gim nei ta Asia Pacific gam kai mama ain lut ding a hi tin an sei be na hi het thei khat chu hi chi kot kiloi khom na no ya hi tu masanga jong kyo khom na an amazing saw hi Chinese lam kai hot sei don but nan Indian Foreign Minister S Jaisankar in kon hi lunglut na kibang ngaidan kibang Indo-Pacific ningli a chamlet gam li kiloi khom na chu a hi hinla hi chigamo hi treaty allies gam thumho banga kiloi khom na gam ai pon kiloi khom na structure neya ki kiwai pu ai poi kumjabi 21st century adinga zaw ta le van noi hop so a aphading lunggel nei na kiloi khom na ai zoi an tin hi yani khuma chung Chinese Eastern Airline Company lenna Boeing 737 passenger mi zakhatle somle thum po chu konning ap na gangzo zona analen na to sitna ana to na hi tin to so khan na sen hi hinla tu ni chen na rescue worker hon amna zu nawa a hol layo ai na laizin tu chen hin mi him atisa le asu chai zalam ti ake chen thei nai po na hi hi chilen na to sit ji chun achu na hang mole chun mai ka an na sa ta om ni hi ki ti Slovakia in Nikomasa S-300 surface-to-air missile aneho Ukraine teki veneding api dinga anasay ng piloto lanin amahon Russia TSM khotluy ZEP S-300 khieldingin US government sa Patriot Air Defense System chu Slovakia gamsung ang hongtan hi tin tu su na say na hi hinla US officer hon hi che missile chu S-300 khielding akipe hilovin sa githu piding le NATO Eastern Flank monhoa NATO pen monho vian bit le hat sa na dinga Slovakia ki pizu ahi na TV na hi azi chu S-300 government sa ahi kumloi ta ahi na bana servicing bon na dinga Russia ngai cha na hi zia aki thupi ding zo aki pi ahi tin ata long vi na hi achi sahab na sunga North Korea ten ki zom thala missile test na bol jing ji ovin Korean Peninsula sunga aboina na satay na sangle ta na hi hichi thilsu hi South Korean lam kai kilheng ho ki khut khial na transition period laita athilsu hi South Korea in Phamosa tolhonin asepetio ki gingi cha a dingun het sa ai vena hi South Korean National Security Council in agang taipena to khom na anayo tolhanin tu nai lam cha chun government cha North Korea te missile ho kuna ki vendo na ding dangka 2.7 million US dollars kulu dingin ana phat sa ta vena hi hethei khatsu North Korea hi denuclearization thua ki hona aban laita hi tumsang iti hamapan intercontinental ballistic missile ane ho North Korea ten ki mana tes ana bol jingo hi hichi thua hin US le South Korea in sata demna North Korea te chunga apol do tulanin North Korea te hin full-fledged intercontinental ballistic missile naido te na ding in to gon ane yuve ana TV na hi ai ke ta thut ki mudung zuin zani ko khalsan kupi freedom square mona ki phinna nei ho chunga Russia sipayon khutu na them cha jongam loin than le bom na ha khmu vin hi ati na hi mi pi athi le ki su khai zan mam ti wang het chen hi pon he thei kha chui chi khalson kupi hi provincial kupi mi him lang ni na sang som nga chen na Russia in loling ta ana la zo kupi khat chu hi